Stavljamo grčku kolonizaciju, dorski stil, jonski stil i korinski stil. Imamo grčka božanstva, to su Zeus je vrhovni bog, Poseidon je bog mora, Atena božica mudrosti, Afrodita božica ljubavi, Ares bog rata, Demetra božica zaljubljivanja, nemam pojma. Zemljoradnje, ajde dobro. Artemida božica Lova. Hermes vlasnik bogova, Apolon bog sunca, i imamo Hera, ona je Zeusova sestra i žena, Had bog podzemlja i to su ta grčka božanstva. Onda što se tiče dorskog stila ili muškog, znači možemo reći da stup nema bazu, ukrašen je uzdužnim užebljenjima ili kanelirama, znači njih 20, da se kapital sastoji od linusa, znači koji je nalik na ježu kuću. Tako je, Nikolina. Onda imamo jonski ili ženski stil, to je elegantnijeg trupa od dorskog stupa, a za razliku od ovog ima bazu. Tako je. Kapital se sastoji od spiralno savijenih valuta koje podsjećaju na rovove. Voluta, dobro. Znači, korinski stil možemo reći za njega, znači stup se sastoji od baze, trupa i kapitela, znači, ali je bio još i vitki, ukrašen je floralnim motivom, košarno piše Akantusovom lišću. To je to.